Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kwezi watukufu hadani gana mbushura ni khair mala nikando mlio haruma zinsananta za dunia watukufu tikatika za yabu haruma historia yangu kangela dhimonje ni ilone sembavi rugwe kawo ngarazono kazuti haki sha ekonexwe kana problemu eno wakati bon msuju wange jura nsuilisha msujua antukanga mbeho message watukufu andaninga mtsawsamaha ukanai madanju kwenjia bano kadwabili yema dekao zongo zangu personnel ikao mimi njazoea rongo za udonji ya do tsanga udonji ya rongo zangu personnel bano shame unjia rongo za wa komori rongo za hatu siasa ki hatu shanja paronjia bano ki rongo za hangu kaya tsiri mrande au tishia jao njaparonjia rongo personnel shame hamba rongo public za hatu wenge watukufu yola lazima nsesama wajukau bandhi he familia hangu hao rudami watijonele wanai okabanu lazima si wanadamu ikamrugo kozo lazima mri ya zambe ukananga mkozo imadea mwando do kanga mjonji ambavi haruma kestio kauti ono wandu wanipara usu manama Badruddin ya ukana harihaka ufanya mission halafu haonese ukana haniporta plenti husu video nefanya juzi alafu hizo ndizo mada muhimu nazo nzibele bandu zombili mubo mungu nzibele haraka ni rohebana watukufu tijani onesema nama Badruddin ya ukana panu narkema dhamana narkema dhamana ukana manama Badruddin hujua ukana banu gwelewa yesi asakomori gwelewa ukana banu ala kule hali heini dhamana shange na wanru aunge na famii ya wetena mrungu ele ukana amedeli na hambiyaru mwe video naifanya banu ya ukaikale mrungu njio mruheze dhama na mwanadamu yani kiwazo yondongo apare ukana mwanadamu ujole ukana widho amana sharugo personnel yokana leo mrarenge mnanka abu alorke yeye harumwe mru msheka ondo akumvumbu wa mwitana mjini ukaja parololo akatili ya mlola wa yeye ya ukabaja kamnanka abu yao alafu ujaone sokanango ndo afanye porte plainte ya ukana gabo wandu warumani belu na mze watu isu momeni belu na ministri jahamada shafina wao waruma wajiwa huwe hizo ndogo zao ekangu ambo kanango ntiyo buhari haruma amferi hamadi iyo tinugo yani husu hata jeru kanga simanga katata mbauhara ya ukango jukwamba kanangu porte plenti yabo kiabo ngoshangazo yabo ngojuhodo narkera dodo karbaraka okazunti mwambia mwanama Badru ikangu anzo henu siku ufanye urongowe yabola dhima ngojodo junda wamba makaulu ya tsudungana henu siku anzo unde misio uifanye banu wambe rongo yabola dhima kuna dola wa problemu yabola dhima ngojodata wawe ngojodo marongo kwa nadamu kwa na uzelewa usiku anzo reformasio uyabe henu siku anzo jebanu wambe kana huishia jao henu siku yabo lazima ngojojihunda kauharuma namne kawe edira huitawa yokakabati wakati ujukoja leo ujunjie mru mze wa wanru fundi wa wanru unjie ndokozo kana harenge mwana hafenjau anike kuna ujibulwa shabo ngwanzoke wewe ani ngorongo yabo urongowe bahizi hise usafie nwanzo safi shesa ujokomelwa ngodo porte plainte ebongo fikiru kana ye mru johi mabongo msafi au mru johi mabongo mdeo yabo yecho joransi onike nafasi ujodo jawe mdea komsa yoka baba ngone sokango nzo porte plainte ba ngwanzo uloya ebango mruguli dwendi armale bango lino yemru jokanga hemi banu ngusafi wa ruguli ndo ngwendi tena yoka abumrugu jojabanu ya safi wanru ya de wanru njerugo za zungoni yadwenda hata yetsa homji watemwanye shabu mrukana hunda mru ya mtabishe tiwambia yokana enjuru ngojojo handanzianu nde mruya huwe izo tindezo ngojo kwamba kana ngesongo zao duane supplementi yokatsufanya direct tuhadharisha urensi kawoti mwendo manadamu dudunga harumwarezo sosio mradamu ya duncha dhamana honguoni yanje dhamana hodahoni hahe zote ngo za daula kabati manadamu ya tsurenda nai kabati manadamu tsona 40 sonti pia hini mrafanya hafanyambi shezo tinungo zokana leo wanadamu ya jigerahero kana leo jojo udemru haula pize mru usafi mru shabu ngolindo kana hama udo ani udoni kwa makado
Shawe ni saujoji bulwa yabongo ndo antebo hari eba no prove hindrini ujoka ngabo wanru waruma waje wahuwe yo kabongo ndo antebo hari ndo ambaga mtopleti ba mruoi hambaja hwambiwa jeluka na mimi ekansubi misema kaulu namba o enjunuka mjonda nziani na hunde mrani huwe yonga mjuhitswani sinakuwa katabirini yo kananga mjonde mrubano wala piza mrubano ni mji ya affaire personnel haunu gozazaha hezo dauni hae ya ukabondo jatsu kana wendo tujonda tsijauba gasi hunu hemba na inu getongeza wakati mruka tsunura mka gonzoni kemrum hono katsuni kumhono hemba na inu yako jwamba kana le uje mje mrum de umlapize alafu ndo jatsu kana maudu yemrujona namde abo mjigerero ka mjona porte plainte mjofenja uno tideli ekale umrugwanzo heba nu ya de wandu na jukana yemruka tibale wakatula wo shekatile uma urundwe shao mwaha gujodiba yabotu wakati mnajomba kama na porte plainte bamru fulana bajawa sideli wenget kadana bokana zidi yenda njeze plainte shi una majana mangabi bawanzo ne sukanga wana preuve rudubale ze preuve shaka mjukana ye hadisi ya ukanga mwanru waruma waje wahuwe iyo ti problemu ya hangu yo ketunu concerne hata ikanga wana preuve nda watahe ikaya mru fulani ndo ambo haruma ya jahuwe enda mtahe ya ukanga simanga banu mungu ajala tibele simu ya hangu normali kawasa tamushkila ye simu yangu na salwa niyo ni mbabangu na mtazangu ndo nrumi yao njabale simu yao ya mbato na hulana hunu yo ndio nrumi yao wengetika njenu wene sokana kukara adhi mda hukana baraka bawu mwiso heza direkte ka ngojuro ngozifanyonu siku dazino ngojojuro siku mena sewa haujuro siku ende wa bale uja wa uremrea utabishe alafu do junra kana ngondwa porte plainte sababu ngo manda zinu yonde maana nakanza nuambie mwanama mtukufu mimi njaja manundo konte komanteri ukati mwambiani mumwambiani komanteri mriandeo mikadui konte mimi yo mikadui konte tamikangalia yombu kutola hasara wa yabure afanye komanteri kamikangalia komanteri ukanga mjoko mwendo rulonu wo mala huo na mlapizo shama naka ureja kadwa bile suja nundri do kanat kasaba kanantina huireja itena shatka huireja ini ureponde no hambo kana bwamba untia ukana hwende uporte plainte twaliaro bahunu manga kunachona ndo aporte plainte jauba hikabo ani ukubaliwa kana plainte ho kubaliwa jeju kukubaliwa kwamba ulaya hulapiziwa umenasawa ye prevunge wenda wewe yo sutene serikali alafambo kana hele mna njonao jokinu ndemrani we bande namna hiyo ekalongo jokaze mrunda boma no umake mrespect utilile rongo zinro jina katsilizo yabo yetine rongo jikodo ambo kana le umra do heya yeto papie ti porte plainte ti fenja uno sidena namna hiyo wenge ekango junro kana henu sikunga nzorongowe basingo jondata ze directo jokani zobanu bangano na utoa plainte si porta we plainte si fanya jau we yakanzani huo se normali gabo ndu wenji warongo waruho mnziani kwa deponda mrawa tabisha shekale wanzo nji affaire personnel ya mru umlapize wende hata udo ambaga wana preuve ya ukaharenge mwana nkabu haru memru mshawa kumvumbu wa mumjini ba hiyo enda uzise bemru mshoka japaro lolwani mru ketindae yabo mimi njaparo shia mnakabu yabo nuhamba mnakabu yabo deja urenge information ilofo alafu hizo kazi jahweza wala wakamwambazo sha wewe sava wewe mratso habiokana tsidena mna hiyo wewe mratsambo kana zukazirendwa shabo mwetsibiri ngondo porte plainte opande wa ukangabo wanzu wakawaruma wajewa huwe hata wanikwa mapesa gawe na preuve ya wandu ikao waruma wajewa huwe wanikwa mapesa enda watsahe ekanga wana preuve zoka wanikwa mapesa wa huwe enda watsahe zitowe ndo polisi yemihindri wemruka ujabana usafihi mru ya tsustai kumsafi handogo za zongoni ureponde waka zoka zirendwa zia alafu lengo ndo ambe uporte plainte basi fanya video tuambie namna hiyo ihukuzono kana boteja ulatsedira wenge mwanama Badruddin Kuransi utsansuka henu sikunga nzo tomiswa yabo bangojo junra ta ulatsedira gojo junra udamba ngo so dungana yende bamina kadhanu hambi njahambio kana jau chatwambio ka heli waniona mina weraka hunu Marseille ujajo shida undele rongo izo tindrabu ngamwamini twamba ka ranti wodo safia mavamba na wanu harongo za zungoni ranti wodo nje mavamba na wanu harongo prive nango jojo handa nziani undemrahu uwe izo ndizo nahambia
Ekango ndo ambokana huporte plainte mami banu sina ta problem. Okanga mwaminu kai plainte ujo ibalia. Huipo uniporta plainte wasuli hunu. Ngamjo kami nsina barugo jukonda ya nisingamanye nifunge hata. Usoma kaulumina hamba. Kinyume ngamjo kaundo jokarma problem. Upando hangu. Ekanga wanaze prove wamba waniki wamba pesa. Yani ministeri jamada shamfina wao. Wanika ruma pesa wahuwe. Izo za haho ewe. Izo mitsina ujo njia. Wondo wabo he hanyo haho. Joluka wao wajojo porte plainte. Ekale ungo wakazonrabo. Gasimanga. Unsimala karti honze. Gasimanga. Wenge Badruddin kuransi honu su kwanzonda misio banu wambe be salamanga mria nambia gamina proof jawu zanogo zinga jonga gajoda tanga joka mshiana hii eni mrunda yolone rumbi na Badruddin kamrongoza ya bakari masiasa bahi ya ransi yoka banu leo kangwa mwensi atungiyo jawu wewe Badruddin ga umengoni mwandu wasedi yao rikarumata baba sainu yoka uhimi husafi kujaparamba proposition shazo nongoza usafina udea no njia umadhoma na huzunguni ukabanu habata wakomori waelewa kabati mri yakubali emakaulu mwakawi amba banu warelewa wadungwe siasa rakaniyo banu wavote muheda ula hini namna mwanajuka nza wabe oka yondo banu mimi ninsufanya mru siasa mimi tifalike muheda ula yabole utino uju kabanu nremvuza bure rekama kama hamili ni mtukuze ni msutene ni kabanu njenu nremraja yanzia menye zinamvuza hangu ne makaulu na kwa mbabanu sidena mna yo minsi banu habangano la mru sina ujabanu ndo shida na mina mru shanga mibanu haukaya nione mru kwanza amenyeze njema imuheda ula azwazi ya zitanziani nambe karika radhi nunre tartibu neleze bani hangu ya tsende harumajali hamenye rongo bas shaminsi harma fitina weyamane na woi weyafurane hunu hotsi honliyo mimi ngami haruma siasa ya imweda ula namga mwaminukaye siasa hiyo rake jahisa walara hake nuparwa hisa raha 2030 na singara minokana ye siasa ya haya rujo msedi yayo 2030 ngejo kade parti sarse ndo ajuri di warenge abo raha siasa ke jahisa ya bangara udunga watarundenti yonde eliminele wao yokaye communication loni yo inu salamu na mchangu masia Salim Bentam gamwaminukaye siasa redunga inu keno paro hisa ka communication olionde le fitina lomoti juu wandu wate fitina gamwaminukana hinu sukurulo banu warungwanzo de ramenyeza fanyiwa warungwanzo ritemsa jaja yabola dhima swasaya rikejumo himama nurongeze mabani hatukaya sijau yonde siasa rele wao siwasaya na mkeradhi nsimenye na mtawe yonde rele wao waka kwa tina msomo wa siasa nyirwa jina wajoka urinikayo ikele oridaze shado chokanaye zani zarugo zondonai ekanga zondonai wo ulo kontrongo tsango zango hizo ukango deo wala pizo go safihi yabo deja wala dhamana emoralia hengo ilaso dhamana mkado mjia yokana umde umlapize namne ka ngo aminukana weti dhamana sha dhamana ndaye yohanza utanze dhamana ndaye yeye de lobo tiju shatsi ndawe yabole ukanga rujurke banu ridoye kreye rongo ridoye na wanduko wanza urutsujo jibaleo weishokana aralima mwazale hafu yondo mteroho hazubu bati wotidwa mteroho wotidwa jane duniani wengebruna ingemru hata ya hobinguni bamyezi mgude yani kamru yezi myezi budo ni kumrumuri na mrambe siasa izo manzo mfanye na mrambe izo mafanya na mrambe izo manzo mfanye maudu shatundo kanabole mimi nikubalukana alimama zalahunu yabonje nebanu kensi mruna de mruna pisa kasibanu hawonese mabani hatu yoka faida heti de kale ongaro ne sawo mabani hatu la haruma jali la haruma problem yo de faida mimi nionao shatundo kanari kebanu weacha beja weacha penge manamba paturu ransi dokoza paniki na yo tsinjema mrubani haho uketsi banu haruma paniki na usafihi wanu na habati jao yo kazirendo andoka baraka na ranzensi ya hatu eni mriaja numtsango wa hahe riwonena mna maudu rujona marunda armensi shekande namna yinu ulewe ya safi wa ya jabanu ya jambe gati porta even yakamtsono katensino kwa tsogoro na wajinga yokenu sikurcho ja polisi banu wa yamba mujoni huwa hasibabu iri nabo wewe kauda zawangalie wondo tsungezo zongo iso wendo njozungwani ula huwa madhamana Nge mana nuhambi ya honga mwelewo kila hongi yozoloni ya lazima nurongoze mwanama yoka kufanya siasa urambe zojo fanya maulu fanya siasa urambe izo kaondo msuta na leo izo yafanya jana basi
shatima la huo alafu leo nje nreponde wambe mimi muhingo ndo niporte plainte ya Henry hanule wata ruju kwamba zalie muwaheda ula shawo mjomba wa wanru umbaba wa wanru yabwekala humjia ndongo personeli gejumkinisha mwana mshahi ya jahu ihabatamba nai leo gejukiri mwanahe wae kakakiri udembaba ndongo za zungoni mkiritikar mazila dhamana za daula urdi wambe wala umansao na wala wakamanza jana izo yafanya yode heli ya politiki leo ngojo shawandombo kana ye rongo za parti ngala dhimu manadamu ya sidoji kazo kana gamjao politika umuhunru na mrone sozo mafanya ganu leo harumaze foro za fanyi watsono ka ye serikali ya Halima Mwazali wakazana harumarugo zinji mwonside amani huyo yokakarja karabeliliwa mwedo wa amani bonsiju hasana hafanya tartibu ya masiwa ya hatu ya amani parhania na bumuono le fitina la tulwa banu wanru wakanze nsika uhembanjeo hawana hafanya tartibu ya amani ya hensi yezisiwa ngondo mali ngondo nzuwani kwa wanru warawao she amani yabo nsiju weungiyo yonrongo ku handani Halima Mwazali ya shinda ya ifanya manama mtukufu Idrisi na mjojwa huti ashanga mina misojoka muhimu ikastimizi besanjo urenga yoke na uhomu yabo lazima manama paduruele ukana iyo panku ya amani ranzi wotsokai kama tsiju yende ya mwando haruma leonsi na wale wakana mrajambo kana aheshuwe wendo bonze henu siku nguhishimulwa ekaya guani wole mengungo mwanao kaya yeti dhamana ukanga mwamenu kama ngoni mweze ngo zimdika udaraja ndi amani lobo tsiju yomo ngoni mweze ngo ikaunga zinikawe muhaida ula daraja de amani lobo tsiju riwonao la dila fitne kaunga la joli tilwa ata msamani dala fitna wilo kaunga la joli tilwa mtsiju hafanya hazi nande ashida ya zingare amani ya mwali ya zingare amani ya nzuani juma fitina la joli tilwa harumwe yetiru jimane iyo gamu aminokana shapo Halima Mwazali haresuisa upande wa he amani ya bontsiju upande wa husu maisha yokaleo ngara jombe maishanga umaziro maishanga jau hamadela rokuzamba izo harumwe dunia warungo unao kwenye soke telefoni hangu ishofe hubanu nliyo ibenge mimi hanzande haraka ye telefoni uchijoje jizimi dukana leo kanga botabu zire mawe ntiri tsanga kanja parona mtsango wa opposition wanda wa mumilia wa bokana undo mtsango wa hatu sharwa kabu wa mdea wa mlapiza wae haone sodhamana kaja parorenga mikro hawe hama media ya safibani hai kinyume ya haba na mjeri tsanga nye wazima rundensi uondo dhamana yomramanda mi tinojo weba sana na bemramandu wonga mbekwetani mrensi no uo dhamana paskora nziamba ya dunga umakalu mamanda yayo uongone sokana ye dhamana ya bemramandu wo tinojo wale o njana bokana renga bo dhamana mfano wa haidamwe wandu wakadona ichana wamde ya mlapiza na mwishezo wamba wabaha uondone so dhamana penge manama padru edawa nsashie ze preuve za wala wanzao watu Halima Mwazali unonese zila wafanya unonese rijarangalie osoni mwae na wanu ujaona Halima Mwazali ranzingu ingebala lebala jiri mwono an 2001 wanruwa shindana hunu hata hajafanya tartibu hetu nantinu hafanya amani mwono baada roha wajaba jiri problemu ya kutruzi rikanda rapane majeshi bonze wajewa nje nzuwani hata rirangensi ya hatu nge yabo rizubi sata ripara ndo bonze dai waeche le serikali yahe bravo Halima Mwazali yo deja amani yo lofuvuku kujamba zila joa zitenziani mbiro yehelewa hajana kalima lambo emergence bwele garelewa ka emergence inunti maskini ikawa yonda ipara wandu bonze wajewa wasaidia ngwendo bonze ezo mfanya ondazi ngambiro mwehenda imo mwetrafitina alhamdulillah ngarikazana ungarendele yao winge manama Badrudini ikandeze nungu jukoda wa porte plenty
barida unga simangari shangiro wali mama zalinga haba ukana utinje mruzo ngoni amono kana ngotsodale hasara ula wakati wa bure. Salam watukufu ngamtsa usamaha zano njuka mbavanu njacho anza nzambe wala miti mruenda mnainu wala njaparo njabanu na njarugo za hangu sha ngio muhimu ni zambe na minga mtsa usamaha ifamia hangu mtsa usamaha ni mru mkaribu nami mtsa usamaha ni mru koyo unanza ema kaluko amjuko ya babanu kayo yorugo prive sha ngio muhimu ni lanse message hiyo heza rungo heli zendao siparo jabanu mwishi ya manama sandugo satori hambe mwa nyanyi madam bae ngena fikira nzedi afanye mashuhuli unumaha likati utu baadhi ya wandu wengi wanzani wangu wanasha hangu mansi salimu wao pia tiwambia wanzani wangu Idrisi Musa wonsi pia kabati mbra tukojua memsi njawa para na wambia kangabo changement après ija ngabo changement ridekale sharansi na wakati wahamba kana wakati fulani siko hiyo muhimu ukana izongo zamba mweze rezo ne mimru heze rezo yabola dima nizambe ukana zerongo naka utianziano kana mjozi fanyu muzujao tizi change shanga mjoka komori ti halevanu sha ila shughuli ti change mratujonona hula haduna bakebale ani savediri lazima nibe message hiyo nono soka ishange wa idekalewa alafu tikandani be message aruma bandhi ya wandu kore la mji mzima ikao hinu siku ngondwe pamaele na mhogo we hamhogo no pamuhogo no pamaele yani ça veut dire ngwabala onrongo za ndrabu welengana fitina haunimenya aruma umji ngabo wandu ko nusu ya haungo hunu marse ngabo alo pari ngabo alo komori alafu zanongo wazamba awe zonga zina sulio heni wakati wankaze ndrabo wambe rungo ziswambi shiha wakenso mabangweni wambe ngabo hata nyipandwe kawo izo specializa labo mjiju hangu ikozo muziju wakaka fitina ndabo wakensi unusiku watsonkaza ndrabo wambe ndrabo wani tiarma fitina wantama balbala skandala sa message armwa wanadamu wao yoka nyoti pia mwambe zongo hizo baadhi ya hanyu mwambe zongo hizo mimi ngamjombiza hanyu ngamjua baadhi ya hanyu rawana washe rawanaume njuawe taratibu za hanyu leo kama unajua kana leo ngamjowe za hangu nsujue za hanyu ngamjoma la mjia hao baadhi ya hanyu ngamjijibili hao mwekati mwambe zongo hizo mweni menya hiho mwekati mwena matelefoni mweni menya mwekati mwambe wangu mweni menya ngamjozo zongo za hanyu shelea sinawe zita ujabanu sible mzimana berugo zahe mbrachu jaka nsado hadu nja mabibi minjanja mabibi o anaria zefami zangu ngwa juwao izo mwambao ngwa zimasulio ngwa juwao jerongo misaba yosipia kwa japoro ja msengeleani yabo mauru mrati jema hatulo message banu wadoka famizanyu we para mru mrati pare mruna sume yokamisa mbakani mnafanya shughuli iyo tafera hanyu iyo tishuli ya hanyu njatanga minanyi kamsina mbenu umetia nsina ndogo minanyi pukwa mrega ule tina langu mdoka nsa mabangwe na nyipado na unafiki mweni vumba na isabarindri pukwa mahafila kamsina zufanya yoka mkema ngaba numdorika telefoni mwepara mwenja ndogo soza hanyu pukwa mjawa halio mfanyo unafiki pukwa mfanyo halio mkweli nde dula mwiso badu hoza kabilambi badu hoza faminziro watu kansari mwa mabawa wakensi aruma nyipando wakensi adu ambarungo za hangu gabo banthi ya hawa hata wanruwa wababusa wafanya fokaliwane reamu ishoma jihao vanu mrede sabarindi pukwa yokabo kamsonza mwene njema za mwanaha anyu kamsonza mwene njema za shabwe mtokansi jumo tutama fitina wala ruwai bahani mabionukana wati paro kamrumu mjini hatu anda na telefoni apartili ya leo hanusafere shuli ya hangu mbati paro telefoni hanabiokana jau yokabanzi hanyu kamranga telefoni mni para mdona biokana bala ndo bihaba jawa alor kenyi de bisanga ozorgo mtiparo ni para ndati paro ni para ya fere ya shuli ya hangu tipua ya fere ya hangu mino hatu ya fere ya hangu mine masimeji wangu ya fere ya hangu mino ho nazaliwa nyihiri mchuluwe la fitina mweni menya mweni mbajao haribano kusokomori kaja nyihiri munikabie ngamjopasho shawe sekomori arumatsunga bivano enyi hindri munikabie mi hindri minanyi zabari hindri kaina problemu hindri yonde bana juzi bana to message na bakana wakomori mrado fahamu
mrado fahamu yokabanuri katsi haniyambi mimi na rongondenda minanyi ikalo tsipa shuli yangu alor mwanzo mrambia mde maranga hula mranga mwede hula mdo toha toma problemu mwintama problemu nyindi zabari mwekezi kanzani mwambia nukaye banzi hanyu ngamu mjuoni vanu mkotsa mwenze nyipando mwabeze nrabu mweda haduze mru mshamwerenga mweredi mweroa ngamu mjuoni mweke maudu mracho jambo isa heba numrado tapala mitsina hozite ngamu mjuoni hamzima zabari mlango na fitina gajina rongo Henry problemu Henry ngamkota mwenye mabango hunu mwekati mwehamba mwenifumbwa nai zabari mine namba mbatilole heada mine namba mwishuwe mine namba besa makaulola mfanya problemu zabari Henry unafiki mrade bahanuede mwana wada huna mwilawe mratidwa ni paraba kawe mwanama mnalawe banyu wanafiki banvya hanyu sinojo tsanganya mjiwa kamili yokatsindao pia shawo banvya waru ni wajuwao abala dhima ni vehe message yoka mimi kweli mwanama mtukufu Idrisi na wao tipuwe shughuli ya hangu izo nakaza nifanya tipuwa raha ntufanya edati na hamba shagabu wanru warenga fitina wazungulawe nilo wanzuwa ni sewanru watenkodo lazima mimi njajo joudaza inu siku mtudoka sa mwezi nyipando mwamanuko za tumuhusuni na urenga telefoni mweparahula mwamanuko mchozi juwa iba ni nyuwandu mwambozo nugo hizo na myeshimi na nyihunu mparo jamale bandala hangu hunu ngamunjuwa ubanulalao bengele mretse batani hanyu besa njukwenda nifanya zongo zangu mjofanya shamda tikensa ado jigera here mwele zungula na fitina ngamunjuwani hamzima bamvya hanyu mademi watate ngamunjuwani ubanu mjiao nyoti mdati paro ni para hadi seshulinu mdati paro lauza ni para mdati ni pare hanabakana banu jao mdati ni pare nyoti pianga mrumeo nafiki hadi sinu iso nuko mrule umwene mnambia upianga mzijuo mdati ni pare adorumia tartibu kamifa mimi jao mdati ni pare na mzie mdati paro ni pare hadi sinu yoka mtole fitina utuwa jeni wajoka ngwa nifanya ukomateri banu bavi hanywe tana mjini na laya umjini na laya na mreti wazungu la fitina linu li fitina lenri mrende zabari mitsina mbria shuwe mitsina mbria tikana maisha mbuna lawe ikanga ina problemu na majiro bari ni mjini sosumu mfe mlawe yokati mambia nukana ikamrura la banu batima wanjo mtushe shamruncho mjuwe kanifanya komateri banu mitsina janae mruncho mjuwe kanifanya komateri banu mitsina janae dade hata ya hobinguni shawala jukala leo rila mjimzima ngondo mbiyo ya tanrwa vese ngondo mbiyo ya teumani wetirumbala fasi no wanduwao obamvi wanduwao ngamajuo izo ambao juzimano watoka mbaba hanu yabo wakoni vumbuwa nai na untama problemu wakamrabo hawafanya fokalane renga mine fokaliyo yemjukamba wole mengudawu sinojo haba hambabi okawo kwa tufanya hambabi kwa tufanya hambabi wala ntina wasiri andozo mfantina wasiri Natijo fikuru kabo mima njo kamhara banga mjo iho yabo ntina jumambia ni message au ntina jumrongoza na mjo saabo nyumeni ba chali yabo mjo kaiho dobijuko jantushe dobijuko janaberongu na bonogo hiri yabo lazima ni mlahenu ka nejabo mrati nuzise mrati rumio nafiki vale pulwa vala zabari ya pulwa mrati nusenongo wanzo afanye shughuli na choda afanye kanchonza nifanya haba hamjo fanya katurwa jira yabo mrati kenti mdozungula na fitina na unafiki banga bo bangi ya lohunu waeshuwe watabi hao bari wesha kama nafanya shughuli mihiri kama shuwa hunu ngabo bangi ya hunu ndo apakilo nsohole wanzoke aribala wafanya rungo alafake nsodo kala wandu riwaju wao penge mima njojo msiteni eli mkonso mweni vumba naye mjojo mvumbu wani banyu kabati ushangazo mru mjiba nafasi ngamjawar mazungu zangu mwaunimenya na honu sukumwe juhala fitina sida haza ngafikuru kama nubuna dahaza manga mumrioni tumriani hata wala buna dahaza tukan tumjuani ngamumjuoni hamzima baina mstope bekalonga mina shughuli sipua mimruko ntiwa miche shaka mina shimeji wangu yabo ulo yabo ngamina mbaba hangu yensa ya ulo yabo ngamina mjomba hangu ulo yabo ngamina idaho yabo ngamina wanashangu yabo alor nyihindi mzungula na rogo zangu
vala habacha vala nyihindi na mstope na mzie parce que kaka mjazia kamjumsiteni banu kadu ya bili yoka ngamumjuoni kamdo marumo nafiki kanyi famiwa wa himrumshe nyihulanyi famiwa wa jaunyi cha opando hangu mrina lawe pando hangu mrina lawe wala salam watukufu yede manekao sikawasa samaha yokana mimi Muhammad Serezo zinu njaparo njanugo zangu personeli njaparo mba mesha hangu njaparo mba rongo za hangu shakati zirungonga ziwezao yokenu siku fitina kalizunguli yao wanungu nde yao wala pizao kwa konso wamba rungu watuzi jua wamboma esha watu ya jua waonjewa ruma visa hangu yabuntina ujo usibile mdu mzima holiho wanada muongo wenji gabo nusu alo hunu gabo alo Marseille gabo alo Paris gabo alo mjini wiho gabo lazima nualase message yaka uizo wambao watu ngomba wanduko wanduwangu waruduwa para wenambia yode director akatanifanya banu so ne mwana mtukufu Idrisi habeha invitation banu wanzu yanjie banu ngamjujwa hunika nem 5 minutes au 10 minutes wonese kangabo fikira kanzo uzambe badabo rizie director sha message na kanyo banu mwana Badruddin message na ifanya banu na kumwambia yokana Badruddin mimi njahuye ngazungoni shati urongoza kana izo kazikiri haunjia dhamana umde umlapize kakuna mrafamia haya habeti jao kango ndo afanye wa porte plainte baho bati jao yoma nao kango wabonga wandu wa rumaje wa huwe gaona proof yoma nao kasimanga shanga mjoko wandu wao mzee watu Isu Mohamed Bello na wao na ministry jae wajuju wabao wa porte plainte kaba huwa kazandrabo kawarumu mru wajewa huwe wao kwa tina haja nawe wala kwa jukatwa duruma mru hanando wanadeba wati tamana wao wenge kango ono kawo wai one so wema kango mbo kwa tsufa ya nongo wende sawa wasutenewe wafanya jana sibiro pande huo sionesa aferi ya hangu yoka mimi sikatone sabanu ka mina namna kanzenda afanya mashuhuli sijati puwa tirepuse rahanja ba wakati baada hapo ngamshofiti na kalizungulia haku yambari mri utona mbahiru uko fuliwa bweshala kuli hali nalizie bale ndeta lebwe ngalishilao le jamala honi hawandu wenge bangu tikajenji wande sokana wandu wao izo wambao gazina sulio ngamsijuo waungo hunu gabwalo Marseille gabwalo Paris gabwalo Komori ngakotsa mabango ni safibure pourquoi sifanya kontra indri minanyi shabanu sikomori zabarindri mwintinza bie ikatsantu kanene muhamjo doda Komori netembeane vumma ni jazangu yo farhanyu ngamunlebao bie ashahuja ezabarindri kujalla ndras mindi kwatishime wangu tsimba bahangu tsimba namcho wangu tsimba bahangu tsimzangu wehindri tukantuku upendo juji mena fasu katudamba ezo wanzao salam mana Idrisi ngamuhurengo kango na marongo ngojujao wonesa kitsukiri beser dube hetsena kakejakiri beseri zie directement na telefoni shofe haku gojojobe hamana bentuku Idrisi kanga wayabo ube invitation unjie alafuri mwanama mtukufu Idrisi kanga bomrulo yabo kama na mshangu mesi yango jojo mrongoza kecho kakatsu aninge direct shakatsi yabo umwambie yabe ka c'est bon wakatundwa jina jerfanya direct sha sijo prefere lijerfanya wakatundwa jina salamu mwanama mtukufu Asadi Haji sijo prefere jerfanya wakatundwa jina holi honde zemada na kabzamba lijerinje wakatundwa jina mina wenga sibanu rifanye direct ya unanu wanrongozi nji husu siasa kao ngaradoni yo wengabo lazima siseleji mwanama mtukufu Asadi mwanamchu wangu mensia Benisa Tamu na Idrisi Musa na nyimlo ya bonyo tipianga mtanu sama kamono kanati njia arumwa directe namna yenu parce que mimi tido njia nongo za hangu za personnel sha ika normal ukana
si wanadamu leo mrugu jojo huishia yeshie wanadamu yadojipaniki anja mo problemu aluruka garujoka wanadamu wapeu waishwaru mwe dunia inu rensho sinao wanzao watondwa mo problemu wanzao salamu na mtukufu Daud wanzao watondwa mo problemu wangamize wandu waladhima minja jwa nafasi ni jebanu nsodo kansenu skunesha walamba jao ani namne kao wangamize mwanadamu wenge mwanama tajiri Dauda salam mwanama wenge lazima mtsani sama mumtukuzani hakuja ruka nyuni tukuza mwanama mtukufu Ali Saidi ngao yabo lazima mtsani sama kamono kana sezele jiba na bazima waju kangale directain wanelewe na mitsimro jamanu ndori jane rama hiyo mitsimro jamanu ndonja ninja nuko zangu za zungoni shainu namna ukana njisekurize mangu ni wastope wazie ili watije watandu problem kama mimi msihamiche shamina mzee mrundu hazi kamina mzaza hangu kamina jao lazima stop wanadamu wanu wazie haubala mafitina haumenya hauta problemu haruma familia yangu yabalazima hadani lazima ni kuvure familia yangu ava kuvure hena mronsi pia watu fakumuri garjona na wakati wa saya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Salam.